Amaphutha ayenzeka ngicela Amaphutha anzama isho uthi mina isilima. Ngisilima mina zama. Zama mina ngisilima mina. Mina zama ngisilima mina. Xolisa. Yakela. Zama ngisilima mina. Ngisilima mina kwena zama. Mbambeni bafethu ucela nimbambe Ngisilima kwena zama. Lana nendoda yami. Ngiyaxolisa Yini engizoyihlala phansi? Ngizehlisa kuwena Uzehlisa kanjani zami? Ngiyaxolisa ngingekho ngizehlisa Angithi manje usenkingeni ufuna ukudinga usizo lami manje. Ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa ngithi yabo ufuna ukungishaya. No relax ngiyakwenza ukuhlala phansi. Ngiyaxolisa mfethu ngiyazi lento engisho ngeke kulungise konke sekwenzekile. Yini engazokulungisa zami? Ngicela ukuthi silungise lento for the sake Angithi of wavuma wena zama wavuma. nekusasa. Mina ngisilima. Mina isilima zama kwena. Alright Zandile. Mfethu angifuni ukuqamba manga. Lento inzima kakhulu. Ngiya understand why uperforma kanje. Why ukanje kulento kuyona. Mfethu amanzi asechithekile. Usekwenzekile uzama usemoshilwa nginekamereni lakho. Kanjani? Because zama ngicela umchazele mfethu uZandile ukuthi why because now I think she deserve to know ukuthi why uzwafika kulento ukuthi uzulale ne-out yakhe because okwamanje ngiya understand why performa kanje. Yeah, all right. So shuthi into eyenzeka njengoba ngisho ngithi ilento yokubawela angeke ngize ngithi ngangibawela impilo yenu but beke sithi ubawela kanjani zama uhlezi ungihlekela ubawela indoda yami. Hey angazi noma bengizothi bengifisa impilo yakho noma kodwa it's something like that because i situation ebengikuyona zama la ngibalance khona because ngikuzwile kaloku akhala ngokuthi ubafo lo wakho uSandile lo bengakwena ula then bese ukuthi okaZandile muhle uphethe kahle so mawuthi ubusabawela i-sex life noma ubusabawela impilo yakhe ubusabelwa yini because she deserve to know dog ukuthi kahle kahle khambani. Okay ngizo explainer uSenzo noSandile. uSenzo he's a tall dark and handsome guy uthanda nale mabhloke laba bathi ama pajama pants so i-dick print yakhe bivele ithi shwe manje mind you uSandile mncinyana and usidudla angibe happy sidalo mfethu ngisho ngasha touch my toes mfethu akwenzeka kufiki lapha manje eyakho ayikwenelisa ubona ukuthi yamadoda nabantu ngoba le yakho incane ayikwenelisa futhi kwaba leyo situation ufelani yazi mfethu ubizo wami ufelani ufela ukuthi uyisidudla noma umthanda kodwa uSandile kene esayidini cha uyisidudla muncinyane futhi yashesha uqeda ngithi ngisezwe lo mgitazo ngisathi ngisalalela wona ngoba phela ngagcina sengi-accept ukuthi hayi angimthanda umuntu wami ke noma ngingcono ngijabulele lo gitazo ke ngitrain umqondo wami ukuthi ugcina wenze lokho kufika la kufanele ufike khona yabo ngase ngisebenza lokho kuyena kodwa lokho isala into ukuthi mani ngisho ngenza naye manje ekseni kodwa khona lento elilangaza athi hayi man fanele igcwale lithi impu hayi bo hayi ngizwa manje ngizwa kahle ngiyaxolisa mina ukuthi ayikho into ezoxolela la ugcwala mpu ukuthi ufike kusephi yabo lo gcwala mpu umisa inkinga zakho manje futhi naye wayazi ukuthi ngina something for yena that's why ngithi angazi noma bayiplana lento ukuthi awumcuphe because naye umfana uyazazi intombi yakhe previous yayimchithelile through the same situation yena uSandile yes so mina ngafika ngithi ngizovala kanti nami angazi ukuthi ngizovala angazi ukuthi situation ile useyichaza kumina useyichaza ukuthi hey ukuthi nokuthi bafethu njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor sithini siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo so siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona enizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithathe icontent yethu niyoyiposta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu okufanele basizakale kulento esiyenzayo siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kuleyo ndawo so bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzokwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona yabo leyo nto leyo kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily yabo leyo nto leyo ukwazi ukuthi uthole episodes before idlale
ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina-uploada ukuthi kahle kahle ngolesithathu mase si-upload i-full episode kuzobe kuyini just ama-highlights ukuthi nibone ukuthi kahle kahle sinikhanyisele ukuthi yini esobe sidila nawo ngawo lo lwesithathu. Kanti-ke ngolesithathu njalo ekuseni ngo-9 suke siyi-uploada-ke i-full episode lapho kusubona yonke into-ke esuke sidila ngayo ngalolo suku. So bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni nisitshengise uthando lwenu, sithanda kakhulu into esiyenzayo, so that's why sicela futhi okokugcina ngci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela niwuhloniphe kube umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana. Kodwa kwamanje mina ngithini, ngiyanincanywa, nginithanda ibhadi. So bafethu siyabonga.